ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдак. Давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ҳимояи ҳуқуқи кӯдакону наврасон ва ғамхориро дар ҳаққи онҳо аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти худ қарор дода, аз ҷумла сохтори махсуси ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдакро таъсис дода, фаъолияти бахш ва комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдакро дар сохторҳои марказиву маҳаллии ҳокимияти иҷроия ба роҳ мондааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демокративу ҳуқуқбунёд ҷиҳати таъмини манфиатҳои беҳтарини кӯдакон пайваста талош меварзад. Конститутсияи ҷумҳурӣ ҳуқуқу озодиҳои кӯдакро кафолат дода, дар моддаи 34 муқаррар намудааст ки модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. ҳамчунин Тоҷикистони соҳибистиқлол Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои кӯдакро ба тасвиб расонида, омодагии худро баҳри таъмини шароити арзанда барои ҳаёти кӯдакон исбот намуд. гузориши ҳамкорони мо. ҳамасола 1 июн дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. ин сана солҳост ки дар миёни мардуми Тоҷикистон ҳам ҳамчун яке аз рӯзҳои муҳим маҳбубият дорад. ин сана ба калонсолон ҳамеша ҳушдор медиҳад ки нисбат ба саломатӣ, тарбияи маънавии кӯдакону наврасон, фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи онҳо дар мактаб ва оила, инкишофи эҷодиёти бачагон ва тайёр намудани онҳо ба зиндагии оянда масъулияти бузург дошта бошанд. ҳоло дар ҷаҳон бо қабули даҳҳо санадҳои байналмилалӣ аз ҷумла конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак, конвенсияи Созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва монанди инҳо барои ҳифзи ҳаёт ва инкишофи кӯдакон заминаи устувор фароҳам оварда шудааст. бо назардошти аҳамияти бузурги ин масъала, ҷумҳурии Тоҷикистон аз ибтидои давраи истиқлолияти давлатӣ конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, конвенсияи Созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва дигар асноди байналмилалиро эътироф карда, дар ин замина санадҳои дахлдори меъёрии ҳуқуқии кишварро бо муқаррароти онҳо мутобиқ намуд. ин хушбахтии кӯдакону наврасони мост ки илова ба эътирофи ҳама қонуну конвенсияҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи кӯдакон, кишвари мо соҳиби сарварест ки хайрхоҳу раҳмдил, тифлдӯст ва ватанпараст, ки бо дастгирӣ аз ятимону бепарасторон ва камбизоатон маъруфият пайдо кардаанд. ҳамаи мо шоҳиди ғамхориҳои ҳамешагӣ ва пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тифлакону наврасоне ҳастем ки бехонаву дар, бепадару модар мондаанд ё оҷизу маъюбанд. соли чандин маротиба сарвари давлат на танҳо худ бо дастовезу ҳадияҳо ба дидори маъюбону ятимон ва камбизоатон мешитобанд, балки ҳамагонро ба иҷрои корҳои савобу хайр нисбат ба онҳо даъват ва сафарбар менамоянд. иқдоми дигаре ки дар охири моҳи апрели соли 2019 дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат амалӣ гардид, баргардонидани 84 нафар кӯдак аз қаламрави Ироқ буд ки миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа ҳамовозӣ ва дастгирӣ ёфт. ин иқдом шаҳодати он аст ки пешвои миллат нисбат ба кӯдакон ки ояндаи миллатанд бетараф набуда, пайваста баҳри онҳо тамоми шароитро фароҳам меоранд. бояд гуфт ки ин кӯдаконе ки аз мамлакатҳои ҷангзада ва зери хатари марг раҳо гаштаанд, ҳеҷ вақт ғамхориҳои падаронаи сарвари давлатро фаромӯш намекунанд. аз ҷониби давлат ва ҳукумати Тоҷикистон барои таълиму тарбияи ҳама гурӯҳҳои кӯдакону наврасон шароит муҳайё гардидааст. яке аз масъалаҳои мубрам ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакону наврасон мебошад. давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таҳсилоти давлатӣ кафолат медиҳад. боиси сарфарозӣ аст ки пас аз комёб шудан ба истиқлолияти давлатӣ, масъалаи таълиму тарбияи кӯдакону наврасон ба шакли наву мувофиқ ба замона эҳёи тоза ёфт. шоҳиди он ҳастем ки ҳамасола бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат даҳҳо мактабу кӯдакистонҳои наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, барои мутобиқ намудани шароити илмомӯзӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани толору майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншооти солимгардонӣ низ аз ғамхориҳои бесобиқаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ имрӯз кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар фазои орому осудаи кишвар зиндагӣ ва таҳсил мекунанд. имрӯз бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон, аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, чорабиниҳои гуногун баргузор гардида барои кӯдакон ҳар гуна барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ, намоишҳои театрикунонида шуда ва маъракаҳои хайриявӣ
تشکیل نمودند. گزارش خبرنگاران ما. روز بین المللی محافظت کودکان را تعلیمگیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی و کودکستان‌های ناحیه شاه منصور در باغ فرهنگ و فراغتی به نام علیشیر نوایی در فضای تنتنوی استقبال نمودند. در آغاز چهاربینی مسئولان ذکر نمودند که هدف از برگزاری روز بین المللی محافظت کودکان حفظ حقوق‌های کودکان در جامعه، افتخار وطنداری، احترام به ارزش‌های ملی، عمومی بشری و فرهنگی، به کمال رساندن نسل نورس در روحیه وطندوستی و افتخار از دولت و دولتداری می باشد. فستیوال رسامان تحت عنوان رسمی بهترین میان نورسان دایر گردید که نورسان تلاش بران می نمودند که منظره های زیبای تاجیکستان را تصویر نمایند. اکثرا در رسم‌های تصویر کرده کودکان و نورسان پیشگیری از آفت‌های طبیعی و عاقبت‌های ناگوار آن انعکاس گردید. مقصد اساسی برگزاری این چهاربینی در مورد اول آماده نمودن کودکان و با رفتار درست هنگام رخ دادن حادثه طبیعی می باشد، چون تحلیل ها نشان میدهند متاسفانه هنگام رخ دادن حادثه های طبیعی کودکان هم نیز به هلاکت می رسند. بنابراین برای آماده نمودن آنها هنگام رخ دادن حادثه های طبیعی رفتار درست طریق آن نگاشته هایی که آنها میکشند، یعنی انعکاس فکر و عقاید آنها را جنبست نموده یک رفتار درست را به آنها پیشنهاد میکنیم. از جانب اتفاق رسامان تمام نگاشته ها بهاگذاری کرده شده، به غالبان مکافات ها سپارده شدند. در بخش فرهنگی چهاربینی امروزه که تحت عنوان خوشبختی من فرزند است، سرود و ترانه ها و صحنه‌چه های جالب و خاطرمان زندگی تشکیل میداد. مورد به یادآوری است که این چهاربینی از جانب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار گردید. نمایش تئاتر کننده شده که از جانب نورسان و جوانان طلای بلند تاجیک پیشنهاد گردید به چهاربینی شکوه دیگر ضم کرد. در مجموع امروز شادی و نشاط کودکان را حد و کنار نبود. منوچهر سلیمان، بهادر قربان، مقصد اخبار. در سراسر جهان همساله 1 ایون همچون روز بین المللی محافظت کودکان قید کرده می شود. جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق جامعه جهان و همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد با مقصد تامین منفعت های بهترین کودکان پیوسته تلاش می ورزد و این سنه مهم را همساله در سطح بلند تجلیل می نماید. جهت تامین احترام، رعایت و حفظ حقوق های کودک زمینه ضروری معیاری حقوقی مطابق با استانداردهای بین المللی در جمهوری تاجیکستان مهیا کرده شده است. کودکان دوران صاحب استقلالی مملکت در دوران عمر به سر میبرند که فضای تاجیکستان صاحب استقلال را هوای بی‌غبار فرا گرفته است و رهبریت دولت و حکومت مملکت بهر بهتر و خوبتر گردانیدن شرایط تحصیل و استراحت و فراغت آنها تمام امکانیت‌های ضروری را راه‌اندازی نموده ایستاده است تا کودکان و نورسان مکتب مردانگی و وطندوستی و خویشتن‌شناسی را از آوان نورسی از خود کنند. در ناحیه رودکی چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت روز بین المللی محافظت کودکان با برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و معرفتی و دستگیری کودکان معیوب و یتیمان کل قید کرده شد. گفته شد که امروز 1200 کودکان معیوب و 96 نفر یتیمان کل به قید گرفته شده است و هر یکی آنها پیوسته تحت نگاهبین و غمخوری حکومت مملکت، مقامات محلی و شخصان سخاوت پیشه قرار دارند. گفته شد که امروز 1200 کودکان معیوب و 96 نفر یتیمان کل به قید گرفته شده است و هر یک آنها پیوسته تحت نگاهبین و غمخوری حکومت مملکت، مقامات محلی و شخصان سخاوت پیشه قرار دارد. در این چهاربینی ها که محض به روز کودکان بخشیده شده بود، کودکان و نورسان توانستند با مهارت والای شعرخوانی و سرودهای وطندوستی و میهندوستی طبع جمع آمده ها را بریده گردانند. امروز در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان، خدمات پیشگیری حقوق و ایرانکنی در بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی چهاربینی مخصوصی ترغیباتی را با اشتراک اختیاریان و کودکان و نورسان دایر نمود. در این چهاربینی عاید به حفظ کودکان و پیشگیری از حالت‌های رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک کودکان و نابالغان ابراز نظر کرده شده، همچنین طرز درست حرکت در راه به آنها خاطررسان کرده شد. مورد ذکر است که دولت و حکومت تاجیکستان حمایت حقوق کودکان و نورسان و غمخواری را در حق آنها از سمت‌های افضلیتناک فعالیت خود قرار داده، جهت تامین منفعت‌های بهترین کودکان پیوسته تلاش می‌ورزد.
конституцияи ҷумҳурии ҳуқуқу озодиҳои кӯдакро кафолат дода дар моддаи 34 муқаррар намудааст ки модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. ҳамчунин тоҷикистони соҳибистиқлол конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқҳои кӯдакро ба тасдиқ расонида омодагии худро баҳри таъмини шароити арзанда барои ҳаёти кӯдакон исбот намуд. хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ танҳо ба баргузории чунин чорабиниҳо дар рӯзҳои махсус қаноат накарда сари чанд вақт бо падару модарон ва омӯзгорону мураббиёни муассисаҳои таълимию тарбиявӣ вохӯриву мулоқотҳои судмандро анҷом медиҳанд. хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ бо ҳама ниҳодҳо имрӯз ҳамкории зич дорад, махсусан бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва як қатор чорабиниҳо имрӯз гузашта истодаанд. мо дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳо дар мактабҳои олӣ имрӯз вохӯриҳои суҳбатҳо мегузаронем. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе чорабиниҳои гуногун баргузор гардида барои кӯдакон ҳар гуна барномаҳои фарҳангию фароғатӣ, намоишҳои театрӣ кунонидашуда ва маъракаҳои хайриявӣ баргузор мегарданд. чорабинии мазкур низ дар доираи ҳамин иқдомҳо роҳандозӣ гардида мақсад аз он пеш аз ҳама тарғиби ҳуқуқи кӯдак ва масъулият эҳсос намудани калонсолон дар тарбия ва муҳофизати ин қишри ҷомеа мебошад. наврасону ҷавонони мо дар натиҷаи таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи илм ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. таълимгирандагони академияи арифметикаи зеҳнӣ бо донишу ихтироъоти худ тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ менамоянд. гузориши хабарнигорони мо. ихтироот ва навоварӣ дар байни наврасону ҷавонон ҳамеша зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. дастоварди навбатии хонандагони академияи зеҳнӣ дар ҷумҳурӣ аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонони мо имрӯз рӯ ба технология, инноватсия ва ихтироъкорӣ оварданд. имрӯз ҷавонони мо бо сохтани барномаҳои махсус дар самти муаррифӣ ва фурӯши молу маҳсулот истеҳсол карданд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ба иҷодкорӣ, навовариву ихтироъкорӣ, омӯзиши амиқи илмҳои дақиқ, ҷалб намудани наврасону ҷавонон, ташаккули сатҳи фарҳанги техникӣ, ҷорӣ намудани техникаю технологияи муосир, тарғиби маданияти истифодаи интернет, сайқал додани донишу маҳорати хонандагон дар раванди таълим ва дастгирии ихтироъкорон мебошад. ҳадафи ин тадбир тарбия ва рушди зеҳни наврасону ҷавонони болаёқати ҷумҳурӣ мебошад. пайдо намудани истеъдодҳои ҷавон ва наврасони болаёқати ҷумҳурӣ аз ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат мебошад. ҳамаи ин тадбири муҳим дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба даст омадааст. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо шарҳи дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои бегоҳи рӯзии барномаҳои иттилоотии ахбор ошно месозем. хайр, саломат бошед.